Ajde, vrti, vrti. Evo, gledajte, samo polako da ne sklizne dolje, polako. Evo, gledajte. Znači, tačno se čuju ležajevi na radilici. Slušaj ovo, ajde. Ajde, dobro, ne mora tako jako, čoveče. Ajde, vrti, gledajte. Znači, kad napraviš taj cijel krug, a ja ću, drži, evo ti. Ajde, drži vamo, drži telefon. Šta sad kad napravim cijel krug? Čuje se, aj ti doći s ove strane, ja ću tu, brate. Drži ovako s njim. Znači, kad napraviš cijel krug, tačno se čuje ležaj. Gledaj sad. Slušaj. Da, sad se čuje. Čekaj. Znači, kad se napravi cijel krug, slušaj. Vidiš, pazi, kliznuće. Da. Pazi, bre. Vidiš to? Čuje se. Eto. A i ovdje se vidi. Kao da je otkrznuto. Vidiš? Ali ovo me interesuje, htjela sam da te pitam. To. Sani, to. To. Pošto ni na jedno drugo nisam vidjela osim tu. Prvi cilindar. Evo ovdje isto malo vidiš. Prvi cilindar. Da. Ugledaj. Jel viš? Ček sad, da vratim nazad. Previše. Znači, tačno tu kad dođe. Taj dio. Dobro su rekli. Ne moraš tako blizu. Evo taj deo tu vidiš. Ma ima ležajevi unutra, znači... Da, i ja majstorišem. Ima ležajevi.